Ikaze kuri Bonjour Minembwe TV. Uyu munsi twasuye umuvandimwe arabibwira, ariko reka manze mbiyegereze mwebwe musanzwe mudukurikira, mukora subscribe, commentaire, mubaza ku bibazo byose twagiye tuganira n'abatumirwa bacu cyangwa ababyeyi bacu, kugira ngo dusobanukirwe. Nta yindi nyungu, ni ukugira ngo batuganirize, batubwire akahise. Karibu cyane mwene data. Mwaramutse. Mwaramutse cyane. Umwaka musha. Yego twese. Wo kwibwira abadukurikira bamenye ngo urinde, kugira ngo babashe kumenya neza. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Semahoro Rurangwa Augustin. Ndi umunyamurenge. Iwacu mu Bijombo. Mu Bijombo. Yego. Ari mu Bijombo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nagira ngo. Mu Bijombo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri province ya Sud Kivu. Territoire ya Uvira. Murakoze cyane. Kugira uyu munsi twifuje kukuganiriza, kugira ngo dusobanurire kuri akarere uvukamo ka Bijombo, ariko mbere yo kutubwira Bijombo, province ya Sud Kivu, kugira ngo abantu basobanukirwe ifitanye urubibi n'izihe ni province. Province ya Sud Kivu ifitanye urubibi na province ya Nord Kivu, ikagira n'urubibi na province ya Manyema, ikagira n'urubibi na Katanga, Shaba ya kera, ndetse ikagira na urubibi n'ibindi bihugu duhanye imbibi nyine ku Rwanda n'u Burundi. Province ya Sud Kivu ibikoraho. Murakoze cyane. Ndashaka kugira ngo nifuza mbere ko uravuze ngo ufite urubibi na Nord Kivu na Sud Kivu na Manyema, cyane ahantu twebwe abantu bari muhira tutazi. Wowe uzi urubibi rwa Sud Kivu na Manyema aho bigabanira? Ndazi. Sud Kivu muri aho igabanira na Manyema ni muri territoire ya Fizi, ni ikora kuri Manyema. Ahantu hitwa ngo igabana na province ya Kabambare, zigabanywa n'uruzi rwitwa Rwama, zikamanuka zikaja kwika utambutse Kirembwe. Aho utaranagira Kirembwe hari urundi ruzi mu ishamba ryitwa Kobokobo, hamwe urundi ruzi ngo simpa nibwibuka neza, ariko niho kandi yongera kugabana na province ya Manyema. N'ubundi manukana uruzi rwitwa Rwama, kongera ikazamuka utambutse Kirembwe mu kibira cyitwa ngo ni Kobokobo. Hari urundi ruzi ruri sinibwibutse neza, naho ngaho uje muri Kabambare. Murakoze cyane. Ikigenderewe cyane ni ukugira ngo dusobanurire akarere ka Bijombo. Akarere ka Bijombo kaza kavugwa cyane. Bijombo niyo cyacante. Ndashaka ngo umbwire Bijombo nk'umuntu uvuka hariya, Bijombo uko iteye, uko ingana, nimba ubyibuka, uyizwe se nk'uyimbwira neza amagambo arambuye. Bijombo, izina Bijombo ni akarere kari muri territoire ya Uvira, muri chefferie y'Abavira, ariko Bijombo ni groupement imwe mu groupement ya chefferie y'Abavira, ikaba muri haut plateau ya Uvira niko bayita. Reka manze ngwe Paul ko mu minsi ishize mwabuze chef wa groupement yanyu, twarabibonye. Reka bambwire ngo mwihangane cyane. Ubanko twibutsa iyo groupement irimo amarokalite angahe, use nk'udusobanurira groupement tuyumva, tumenye ngo ifite amarokalite imeze gute, kwa bangana, nabyo bisangiza abadukurikira. Groupement ya Bijombo isohoka muri arrêté ministériel, yasohokanye amagroupement amalokalité 18.
niyo yasohotse kuri arete ariko kubera kugenda bongeramwo ubu ngubu ifite amalokalite 28. Ni ukuvuga ngo groupement ya Bijombo ihera ahantu hitwa mu Masango ikagera kuri Rwerera. Aho ngaho ni mu majyaruguru ya groupement. Ikongera igahera aho Moye Plateau irangirira. Ikagira n'umupaka na territoire ya Mwenga ku ruzi rwitwa Bijombo. Mbese muri delimitation yayo muri nord nuvuga ngo irava muri source ya Murongo, uruzi rwitwa Murongo, aho Murongo itangirira igakomeza iriya misozi yose igenda irengera, ubibona n'imbuzi Uvira igenda irengera hose ukagera mu kibira cyitwa ngo ni aho umusozi wa Gituntu urengera. Ni naho kandi hakomoka hantu ngo ni mu Rufunda, niho hava uruzi rwitwa Rwerera. Urwo iyo Rwerera kandi akaba ariyo yongera kuba umupaka wa groupement ya Bijombo na territoire ya Fizi. Rukamanuka urwo ruzi rwa Rwerera rukagenda rukika ahantu hitwa ngo ni muri Karunga. Karunga na Nyarusanze. Igeza ngaho igahura n'uruzi rwitwa Bijombo. Urwo ruzi rwa Bijombo rero akaba rufatira umupaka wa groupement ya Bijombo na territoire y'Imwenga. Rukazamuka rero na territoire y'Imwenga gusa rukarenga Maheta. Iyo niyo groupement ya Bijombo. Wenda ko turavuga wenda tutareba ku ikarite ariko nk'umuntu udukurikira numva na ahantu hanini cyane. No kuvuga ngo este uri kutubwira ati este iherereye aha nord na sud, tube nk'abafata ifoto nibura ati este yayo naha nord naha na sud na west. Navuze yuko noro yayo iherereye aho iriya misozi ya Uvira irengera. Ni ukuvuga kuva muri source y'uruzi rwa Murongwe ukagera iriya za Gihamba, mbese mu yindi source y'uruzi rwa rero mushamba rimanuka rija Gituntu. Iyo ni noro yayo. Naho est iyo ni est. Noro rero ni kuva muri urwo ruzi rwa Murongwe muri source yayo ukarenga ruhuha gutya ukika mu ruzi rwitwa Gafuho. Ubwo Gafuho rugabanya Masango kabiri. Masango imwe iba muri Bijombo, muri groupement ya Bijombo, indi Masango ikaba muri chefferie y'Abapfurero. Chefferie y'Abapfurero. Okay. Tutaranjira cyane muri Bijombo, waruvuze ijambo Moye Plateau, Haut Plateau. Igena nginza numva abantu barivuga. Iyo bavuze Moye Plateau abashatse kuvuga iki? Moye Plateau ni ukuvuga ngo Moye Plateau na mu mvugo ya kera y'abasaza bayita ngo ni mu gituza. Tuvuga ngo ari igituza hakaba n'umutwe. Moye Plateau ni mu misozi migufi iriya misozi utarayirenga. Ni imisozi kuva Imurenge genda utambika uko iriya misozi igenda utayirenzeho yagihatura abantu. Kuva Imurenge ukaja mu Igaryi ukaja ku Kirungwa ukaja ku Gataka mu Karongi ukika hirya ku Cito ukareba ugashika muri Bogogo. Iyo ni Moye Plateau. Naho Plateau uba wareze hejuru. Donc ni hejuru y'iyo misozi hari ikindi gihugu. Guhera he Moye Plateau ihera? Haut Plateau ihera mu Rurambo ukagera Imirimba. Uba ko twibusa kuva mu Rurambo ugera he twibusa turere. Kuva mu Rurambo iyo uvuye mu Rurambo uva mu Rurambo ukaja mu Bijombo. Beso Bijombo nayo ikagenda ukaja muco hagati. Icyo bita muco hagati. Nacho zakitubwira icyo hagati. Icyo hagati nacho gifite abazi. Cyaravuze muri iyi minsi. Icyo hagati bakivamwo ukaja za Gakenke ariyo Mirembwe yegamire ya misozi ya Mukoko. Wava mu cha Mirembwe ukaja za Rugezi
Rugezi, Nyagatete ukaja Imirimba ugashika ku ibuye gitwa ngo ni Mizimu. Aho ngaho niho chaîne de Mitumba igarukira. Hakaba rero akantu kamwe gasa na valley ubona kushabuka ujingaje. Ariko ingaje Abanyamulenge nabo barahatuye. Ingaje barahatuye Abanyamulenge bahagize amanotabilité menshi. Ariko barahatuye baje kuba kurwana Murere muri 72 ngira ngo ariko barahatuye no muri territoire ya Fizi ugiye wasanga yuko Abanyamulenge bayoboye iwacu. Reka tuzareba abantu tugusubire mu kibazo cyacu cya Bijombo utubwira ubutunzi bwaho, donc ubuzima bwaho, ubuhinzi, ubworozi, ubutunzi bwa Bijombo uyumva niki cyari gitunza abantu wenda bahari ubwo buryo buzwi. Bijombo na akarere keza, na akarere gakise cyane. Gakize rwose abantu batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko na akarere gafite n'ubundi buryo bwinshi bw'ubukire. Ijambo rya mbere Bijombo n'ahantu klima yaho yemerera imyaka kwera. Kubera kuko Bijombo igigaburwamo amaklima ni nk'abiri cyangwa 3 niko ushobora kuvuga. Uhereye ahantu hitwa ni mu Rubarati, ugakomeza ukageza mu Mitamba. Aho hantu harahingwa ariko hakera ibirayi cyane. Uhereye mu Mitamba ahantu hitwa ni kuri Hwehwe, ugakomeza ugashika mu Gihamba. Aho ngaho hari haragenewe ubworozi. Inka n'ahantu haba inka nyinshi, harakonje cyane, ariko inka zirahororokera, hakorora intama, hakorora n'ihene nyinshi, kandi n'ikirere kinini cyari cyaragenewe ubworozi. Ntabwo cyari cyaratuwe ngo kije mu imirima n'ibindi. Uvuye aho ngaho ukongera ugasubira mu Masango, ku Gihuha, ku Murambya, ugakomeza ku Mugeti, ugashika za Kirumba, hera ibirayi n'ibigori kandi byinshi cyane. Aho ngaho hari ubundi bushuhe buvanze n'ubukonje. Bitari kimwe na za Mitamba. Bitari kimwe na Mitamba. Mitamba irakonja cyane kuruta aho handi. Aho arashuha ariko hakongera hakabamo n'ubukonje. Rero ibigori bikahaba n'ibirayi byinshi, n'ibigori byinshi. Kirumba na Bijombo bwayo igashuha. Kawushuhe bigatuma hera ibishimbo. Hakera ibishimbo, hakera ibigori, hakera n'ibirayi. Ariko ibirayi ntibibe byinshi cyane nk'ibyera muri aho hagati nashoboye kuvuga. Nibyo byari bituza abantu. Ariko rero Bijombo yari ifite n'amashamba. Yarimo ibiti by'impawa. Niyo igemura impawa Uvira. Hari ibiti twosanga muri Bijombo bitoba tutosanga nk'imirimba cyangwa Minembwe. Hari ibiti ba mu Bijombo bitaba Minembwe. Hari ibiti zitwa imiregeja, ibiti by'impawa nziza. Hakaba imigeti. Imigeti rero ni ibiti bikora impawa nziza, bikanafavoriza fertilité. Ahantu hari imigeti harera cyane. Byo ntibiba mu Mibunda, ntibiba no mu Minembwe. Icyo ni kimwe kibahariye. Ubundi kandi inzuzi zaho zibamwo intore. Intore ziba ahantu hakonje. Ziba ahantu hakonje. Hari uruzi rwa Kajoka, uruzi rwa Mushojo, ziracukurwa. Iriya kuri Kirumba, hirya ya Kirumba aho tugabanira na Fizi hakaba Korta. Nazo ziracukurwa mu buryo numva hariya ibintu byose biba muri Kongo hariya yunganye biba bihari. Bijombo ni nziza cyane. Ni nziza rwose. Aho ikijanye n'amoko tuvuga n'amoko baturanye hariya wo kwibutsa abantu amoko mari muturanye. Amoko Bijombo hari amoko hari Abanyamulenge,
nibo bari benshi bagiye bakora intambara ariko nibo bari benshi muri ayo malokalite 18 ubu ni 20 yasohotse ubu ni 28 ariko tugendere ko yanga 18 yasohotse muri arrêté ministériel ay'abapfurero hariho lokalite imwe y'abapfurero na lokalite 3 z'abanyitu izindi zose zari z'abanyamurenge bo bari benshi tukagira abanyintu tukagira abapfurero tukabana n'abatwa ndetse tukabana abashi bano baje bakora imirimo isanzwe cyangwa barabaturage oya n'abashi batuye baje kera baje bimutse nabo baje kera nko muri za 40 baratura hari abashi bari batuye abashi baratuye ari abashi batuye ahantu hitwa mwishenge n'abantu batuye benshi bafite ibikorwa aho ngaho bafite ibikorwa remezo bafite misiyone bafite école primaire bafite école secondaire baratuye bafite imirima banatemye n'imbara basanze aho ngaho bafite n'imirima yabo harimo nk'abantu wibuka babo tubwira nk'abagabo babo nk'abaderetere cyangwa abapasiteri b'abashi kuko numva ari ikintu gisha kuko Bijombo rero tuyemo abashi yari mu bashi Reverend Pasteur Kibonga yitwa Kibonga mwene Mutesa none reka mbe nkubaza kuri abo bashi ko bamaze iminsi hariya kandi bari minoritaire ntibaba barashatse cyangwa bari mu buryo abashi bozimira mu bandi yandi ntibabashe kuzimira ariko bashatse andi moko bashatse abapfurero kongera bagashaka n'abashimye ariko ntibazimiye n'abashi kandi nabo ubwabo barabyumva ariko nisa ko ari abashi nabo bonyine babyemera ko ari abashi ntabwo bizimije n'abashi benshi oya ni byiza cyane tugarutse kuri Bijombo kuko ariyo igenderewe cyane kuri uyu munsi ku bisanzwe development yari imeze ite Bijombo nyine iterambere rya Bijombo kuri ubu ngubu ryari rimeze neza nubwo twaje guhura n'intambara Bijombo hari amashuri menshi kandi amashuri yose yari yubatswe amateriyo dira hari amakanisa menshi nayo yubatswe presque yose yari yubatswe amateriyo dira abantu bari batangiye kubaka amazu ndetse mugabo muri 2003 ushira na 4 hari abanyabijombo nyine bari biorganize bakora umuhanda bawuzamura bawuhera ku ruzi kuri Rwerera kuko imodoka yari icogeza zitangiye kugera ku Kabara naho batangira gukora umuhanda hariya kugira ngo bazawugeze mu Marungu iyo projet yari hari y'amaboko yabo bonyine bari babikora tubashimire dusabe n'abandi bakurikira b'abanyabijombo ko iyo projet itagomba wabasaba iki nubwo hari ibibazo iyo projet yo kugira ngo bateze imbere nubwo hari intambara nasaba kwihangana nubwo twabaye n'ibibazo bakihangana tutegereje yuko amahoro yaba projet zigakomeza umutekano ugarutse turizera yuko byose twabigeraho tuzanabigeraho umugabo ntabwo ducitse intege kuko Bijombo n'ahantu heza n'ahantu hagemurira Uvira presque ibintu byose ibyo kurya Uvira ni mu Bijombo bitegereje power mu Bijombo ni wasitegerejwe ibintu byose ekonomi yose nyinshi Uvira bategereje ni bayitegereza mu Bijombo n'amasoko yaho amasoko meza kandi amasoko yarafite ubutunzi numva nimba ari ikintu ufite wakongeraho turangiza kuri ncamake ku karere ka Bijombo ntabwo umwanya kugira ngo nimara kandi wakongeraho kuri karere wenda kuko tutaganiriyeho ubwiza bwaho n'ukuntu utekereza azaba hameze mu minsi izaza icyo nakongeraho no kwihanganisha abanyabijombo bagize ibyago by'intambara yiswe intambara y'amoko isubira nayo ariko icyo nabwira amoko yose atuye mu Bijombo nuko batangura yuko intambara ari mbi hanyuma
bakegerana bakicarana bakaganira kugira ngo twese dutekereze ku mugambi twari dufite muri Bijombo. Nubwo byadusubije inyuma bikadusenyera, twese twarasenye, abapfurero, ababembe n'abo bashi, twari dufite intumbero yo kuzamura Bijombo no kuzayigeza kure cyane. Ariko nkaba nabasaba yuko twagaruka hamwe tukaganirira hamwe tugatekereza hamwe, kuko ntawe udahawe utakaza muri ibi bibazo. Nkaba nasaba leta rero kugarura umutekano, kuko umutekano ahanini ni leta iwugarura. Nta kindi nasaba abari mu buhungiro ba Bijombo bihangane, n'abakiri hariya nabo bihangane, intambara izarangira. Murakoze cyane, reka tubashimire kuri uyu mwanya kuba uduhaye ishusho mu magambo make y'akarere ka Bijombo. Turizera kuko n'undi wese waba ufite andi makuru cyangwa icyifuzo yagira ngo tugume dusobanukirwe, tumenye uturere twacu, nawe yatugana kandi tuzamwakira. Murakoze cyane. Murakoze nawe, murakoze cyane.